November ni somni kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan book thau acheu report kan ron pek tuang khan nimin lama zofa pasal thra martar te hredang na tur le jana lan tirin coffin rally neyania he kongjona the wall of remembrance sa amoran bokna hian an theme alang sarber chu justice for indigenous people ti ania Kuki-Zo community te ramlai lungfa kan ni anga dikna chanvo kan nei te dan huya diktaka rorel na len chua kan phutani anti United Nations Organization huya khovela khoi muna po ramlai lungfa te hian dikna chanvo kan nei thwa ramlua tu le nei tu an ni anga diktaka anchunga rorel na len chua hi mi tu point an phuvek ane chu Manipura Kuki-Zo community tahi India hian akhole tuya hangayani chuan India dan pui constitution nuaya andikna chanvo hani bok ane former India finance minister P Chidambaram chuan Manipur state ta boina chungchang soin India dan pui constitution kalzong in rural na chu kumni chuangjat mai bulldozer justice anga kalpuyani toa mase tun thleng hian BJP ten rawan rel na state zonga chuan hetiang hian thil kalpui chhun zom halani zela ti chuan chu tiang thil chu mipui zinga then khat te bumna turin rorel na dikle rang taka rorel na len chuaka dikna thlen tu nen ainang tia rin tir tumin in bumna anei mek bok ane mase chenara thak tak tak thlengmeka hian bulldozer manga dikna pek chuana tur thupuang tu ta chuan chuanom takin an malak na chu ayang chuakani tin soima sela in sangtam tak ti chiat le mirthai tak tak te vandoi tak tak te chunga hian ngaidam dil tu tuem motal hanomem tin zo na azot bok ane hetilai hian P Chidambaram hian apos dangawangin Manipur chief minister and Biren-a he boina mo phurtu ber hian P Chidambaram chu apuleta Chidambaram chu Marchak state ta boina chuak mek bulpui arut khos ane hati P Chidambaram thupos hi sensitive tak mai hania athuposa hian Amit Shah hoa meeting poimo tak annaya paramilitary force sangavel central in Manipur state ta atirlu chungchang aron soilanga central armed police jawan sanga chuang thonlu hi fingtaka Manipur boina chingfel tura anmamo chana nilawani ati tichon India finance minister Lui Chidambaram hian aposa hian fingtaka Manipur state boina chinfelna tur kongchu Biren-a chief minister hi boina thlen tu ani ti poma ban ngal hatrulani ati heibaka hian thilkan hriat thiam tur chu Meitei te Kuki-Zo le naga te hi regional autonomy diktak anei phot chuan state khata hanom ho thayani ti hi ania statementship state ta rural to luber hi apoimo jok chune hati P Chidambaram hian apos hi adilit lea hemichungchanga hian tamtak ten soisel na hanai meka mase chan diktak jok chu Manipur boina memina turnilawin hei hian Manipur state chunga boina lian jok le inhriat thiam lo na lian jok thantirin harsat na hasiam thayani ti Unparty chief Mallikarjun Karget chuan rang takin akrila tichon hemin huwa hian apos hi adilit leta mase ngaidan hi aso son ti na hani chuang lawani tin The New Indian Express chuan han report ane Manipur boina hian India politics hi nasa takin anghong mek toa Meitei chief minister and Biren-a po atangna hlea P Chidambaram hi changle tin ama hi Manipur state boina pulpui jok chu ania India hian ramdang mi te hanron lu harem ti saka dan lowaron pemlut ram huai mi tenen suspension of operations agreement chu azia puyani ati hetilai hian nimin lama kanchan chinthara kanron report ta kangkhan chief minister Biren-a hian MLA te kokhomin meeting anai puya heta hian thutluk na resolution chikrang krang hansiamani kha mase khami chungchanga khan central lampanga party rang rang throi tu tele
India media ten soizui hanai tanwala NDTV le ETV Bharat tachuan report an pek danin kha meeting atel MLA somni pasari zinga pasari chu damlo na medical region awangin hantel thailawa mase MLA dangsom pakhat tachuan hantel lo chan hi soifiana engma hanai lawani anti heiwang hian Manipur Chief Minister Biren-a kai khruainan huaya he meeting in thutluk na asiam hi omjanai hanilo mai thaya Manipur Assembly a hian MLA somruk anoma Biren-a tilo MLA ronkal khom hi somni le paruk ania hengjinga palite hi BJP hanthop na tanga inhudo santura an leaderin lekha halothon to NPP MLA te hania khamiting chungchanga khan BJP legislator MLA somle panhi tachuan Manipur Chief Minister and Biren-a an thotan jana danle thupek ken ko dan tur chungchanga thirlet na meeting akawa hian teldu lawin an kallawa hei hian an party chunga boina chuak awmani ti alantirane anti Business Insider chuan hetianga BJP MLA te achan lewang po soilawa antello hian thilen tir pakhat anaya namle namin kara boina chin feldana hian MLA thren khat te anlungoi lo ti chin chiana ania tin chu chuan tuna boina kalmek hi an ngai thawangin lungoi lo na hanaya ni ti alantir boka tun hnaya thil thleng chungchanga thinrim na le lungoi lo na nasa takoma wangin Manipur state ta BJP chunga hian ngaidani nanglo in thren thrang hawmani ti hi nial thayani lawa Manipur state ta Biren-a kai khruai BJP sarkar hi nget takin hading to lawani tin Business Insider chuan han report bok ane The Telegraph chuan Manipur State Assembly a hian MLA somruk anoma BJP hian MLA somthumle pasari thlop tu anaya mase BJP MLA som panhi te hanron langlawa heiwang hian Biren-a sarkar hi majority nei turin ala ngingri lawa achan chu BJP MLA te hian Biren-a han thlop na hi han hnuk dok ti langtlang takin mipui ma hanla pon jar lo wangani anti The Telegraph report atang hian Manipur state politics chu aboi hlani ti chu halang chianga Chief Minister in MLA te meeting nei tura hakona hian Indian National Congress MLA te chu antel dulo bokani anti heti lai hian Indian National Congress General Secretary Jairam Ramesh chuan BJP le anmani thlop tu NDA tanga MLA jongjong te meeting hakowa mase somni paruk chau ankal hi thilmak takania heibaka hian party pakhat NPP National President chuan BJP National President nena Manipur state ta BJP sarkar chu anthop thaitolawani ti arhil towa danang taka in nudo na halom lo wangin he meetinga MLA somni paruk jinga hian NPP MLA mi pali hanlatelani hati Manipur state ta zofa hruaitu ta jinga apex body liantak mai Sadar Hills lampangatangin kotu chuan cabinet meetinga resolution chungchanga thuchua hanon nei boka he thuchua chungchang hi India Today notice in report an pek dan chuan Kangpokpi district a Sadar Hills sa Committee on Tribal Unity kotu chuan tun naya Manipura cabinet resolution siam chu an hlau thon thu han soya press communica committee chuan Chief Minister Nimek and Biren-a Kuki-Zo MLA som te tellawa resolution an siam hi tran lambik le on lambik ba thutluk na bias decision bak engma lantira nei lawani anti heibaka hian Kuki-Zo te politics lampanga hanmo phurna tanga phumbauna turle namtlem jok minorities te tichena turatana an malakna an hlo chamawanga heng thutluk na te hi siamanni antia tichon Kuki-Zo village volunteer som pakhat nunna chanta tachu lambunin anka phlumani tin han soibok heibaka hian kotu chuan Kuki-Zo emo Meitei mi poni sela indona wanga nunna chantu te po omse apoi kantia mase community pakhata tanga mi paruk thi nachu politics thila lemchanna tana mangin politics kalpuidan hlom takani ti an soiboka ani nataka chuan Kuki-Zo mi zanhile sompariat zat mai thi na thentir tu mofur tu pol harambai tengol le BGSS tahi
dan bo chatu pol unlawful organization apuan kan phu tani tin ko tu hian an thu chua hian han jiak lang bok ani heti meklai hian India Today chuan voin lama report an pek danin Zofate chen na area lampanga le Meitei ta chen na area lampanga search operation nei mekania mi panga te mana khungkhran ani to ni anti report atangalan dan chuan National Highway 37 le truwa lirthei poimo tak mai essential commodities phurtepo uluk takin endik ania mi puitana poimo tak phurtu lirthei te hi antum mun him taka hanthlen thaina turin security force ta chuan manlameka heibaka hian Manipur state chunga tlangram le phaizol vela te poi khoina thlentir thayom thilte dap chua na chu uluk takin thomekani boka sipai duty na mun nakale checkpoint zapali vel siam ani towa tlang le rommun tranga hetianga malak na annei mekna hian dan bo chetna wanga mi hanman to hi mi panga hanting towa heng mi te hi mun khataman nilawin district tranga man ani tin han report bok tun hnaya Manipur state chunga tharum thona ronthleng tharmek nuwa wantlang ma Manipur chief minister and Biren-a thucha asoi masak berna Zofate achua chelea heibaka hian Meitei ho chief minister chawani jia hi chiang takin haron nem heta Biren-a chuan karmasa jiribama Meitei chung ko pakhata meichiale no pangparuk ruk bole tha chu mihring telaka thil sualti na crime against humanity hani hatia khapoi khoina in nam noi te kha sapel tu in sa han pela han viang mai hian vezui mek an ni tin hasoya hebaka hian November ni som pakhat khan relief camp bay ania he relief camp bay tu ta hi Hmar firfiak ten ni hati Biren-a thusawi hi zofa chipeng krang te tan po anathei hle maya asoi jaldan chuan hetianga Hmar firfiak polten relief camp an bay nu nengamazat ta he kema cheng Meitei mi pariat ruang chu mu ania tichuan chu boina kaljela chuan CRPF ten poikhoi tu marmi som chu ankap hlum toni hati Biren-a hi ami puite ma intirinom takin hadinga Jeribam districta nopang poisailo pathum le meichia poisailo pathum antha na rapthak tak chu kadem tak jata lungai na thuk tak le thinrim na nen heta hian karon dingani hati chutiang thil barbaric action nunrona rapthak chuan eng society civilized sa po mun achang lawa tuna hian heng firfiak te jon na hi kalpui me kania thu boi siam sak ani thoi donani ti katiama cheu mihring diklo le anthil ti wanga mo phul tun ni na pek ani malo chuan kan chol lawang hati aparti le ami puite baka sarkar chunga tangin ama rin tok lo na homeka heiwang hian Biren-a hi ain hampur na saviau maya zofa pasal tha somte rong taka security force ten han thana chungchang soilangin CRPF le state force ta chunga thinlung takin lomthu ka soya an huai san na ropui takle an na thona hmuna hanin pekna wangin fak an phuni hatia central hruaitu ta chunga po lomthu ka soiboka hashtag ta hian remna le muan na athen thaina turin manlameka tun nai khan sarkar lai pui chuan central armed police force company somni aron tirlu toa ven himna ti chakle remna siam le turin company somnga tirbel hanimek bokane hati Biren-a thusai chungchanga hian Indian Express chuan Imphal khopuya mipuita thinrimin protest lian tak mai han hoi hot nuwa he thucha hi hasoya mipuita chuan minister le MLA ta chen te han baya Biren-a mimal chena in heingangami chu han beital boka Imphal khopuya hetiang boina lian tak mai ha chwa nuwa hian NDA athurwal pui party pakhat chuan han thlop na han hnuk doka Ani baka hian Manipur state ta party dang hruai tu thren khatte point Manipur state ta boina thengmek harsat na lian tak mai hi aching fel theilowa ahlo chamfai vekani ti ansoyane antibok tichon voin chanu dar khat le hachan ve hapel nuwa khan tipramotha party din tu
Pradesh di Burma chuan voin hian Manipur state ta hian remna le muan na athen hi apoimo takzatani atia he harsat na kanto mek hi pon lammi ten hanchin fel thailo thule state chunga chinfel ngai thilania hei hian thang thar te malam hun nasatakin hati buayani November ni saria nule afat te tha ani kha kadem takzata heti rol hian nikum khan Kuki mai chia pani pong sualania kei hi adem tu masaber kaniboka tuna chuan mi ten hansoya political party hengemonen hinjom na kanaya wang hian kangoi reng don mi nilo kangoi reng don lowa kadin mun hi kanthurwal puite wangin hadang lam lo pong sualte tual thana te thileng kim mai hi adik thailowa voin hian ingoi rengani chuan nangma ni khotlang nuna ram huai hinchua zalen donani hati Pradesh hian Manipuri suwa hian midang nilawin mipuiten monphurani ti asoi orviawa mithan khat chuan khoyange Congress le BJP anom hanti thin mase nangma hi chanchuak tu tur masaber chu inia Maharashtra inthan result hachua huna chuan mipui tam takten chulam chu hangai vendona media lampoin chuta chuan anril ru han peanga mi ten kanram hi minthai hilang he harsat na hi pon lamatanga local ten hanchin fel thai irin chuan chu thil dikanilawa keimani le state chunga ngei hian aching fel tu tur ta chu kan om hangayani hati party hroi tu hani mai baka Tripura lal thani bok Pradesh hian Manipura rural laile hep tu partia homtepo tiamin an hroi tu tehi khoyange hankal khoyange in mathir chu tharum thona hian eng har satnama hachin fel sak ngai lawang kan tha lowam tur te malam hun chu anung tol zongin kan kaltir mek ka an tur mek ani tharum thona wanga tur tu tam tak anoma an in halral sakto ta chuan nasatakin han tur boka mi zongjong hi kangen chewa sa khoming te nam ming te community mingtein hin beilawang India ram mason na chanchin hi ngai thaka sumle pailama mason na kanai thaina turle remna le muan na tluan tling chu kanai thaina turin Manipur state chunga hroi tu hrang te injom khom le in pum khatna mang chawin he boina hi chinfel thei ania kan du ber chu remna le mason na ania religion te tribes te community te hi thilpoimo ber hanilawa apoimo ber chu remna siam hi hanizoka chutiang remna chu central sarkar siam turle ati thei hanilawa tharum thoa in beiton na hian eng thilma hi asiam thadon lova siam thatan hekin tuna hian kannamek jok ani Manipur state ta buaina hi tu te main thinlung takin hantor puin chinfel hantum tak lowa politician ten ham that na hanhu thaina turin gameplay na tan han mang chawaniya tichon andu huna Manipur hi anhu chona andu huna hanlo kirlea mase chuti chung zonga atwar tu chu Manipur cheng mipui te hi anisini hetiang boina hian central pon engthilma haching fel tak thaidon lova ale lam ten thil phut nan nei vevet te tilho ting turin in biak na do kan kila mipui te torna rap thak tak mai titop tur hian remna siam tura in biak na bulkan tran hatul tone hati chung thil zongjong remna le muan na siam tur hian achunga cheng mipui tele nam hrang hroi tu te community hranga hroi tu te hian thil thlan daneng kim hi thak danglam thei hania he boina chok meka ale lam le lama hroi tu te dokan kila in bia in zom khom na le remna lam kong han hoya in biak na an nei hi thilpoimo ber ania kan du ber chu remna le muan na ni ati